كان يغتنم الفرس فيجمع الصحابة رضي الله عنهم ليعلمهم دينهم فيوصيهم بوصايا عامة. يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يأخذ مني 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي فعد 5 فقال: اتق المهارم تكن أعبد الناس، وارد بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الدهك فإن كسرة الدهك تميت القلب. عباد الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله عنهم. فإن هذا الحديث يحتمل ويشمل 5 وصايا جامعة نافئة وخالدة فعلينا بها. embarki nori indi Allah subhanahu wa ta'ala o yurmino julɓe kefero ka aduna yurmina julɓe ɓen tun kala kara. Allah subhanahu wa ta'ala e yettimo e jarnimo e dow nemaji makko no jeeyay ko ɓuri mawnude e nemaji makko ɗin ko waɗi en kon julɓe. si wonano oɗo islam mo Allah tabaraka wa ta'ala moƴƴuri e meɗen arayno ko en carmalle yiite. lawla l islam lakunna ahtaba jahannam. sanano oɗo islam harayno ko en carmalle yiite, sabu kala wuruɗo ka hoore leydi ɗo mo fi annabijo sallllahu alayhi wa sallam yetti e muɗum, o gomɗinaari, o wonaari julɗo, o naataari ka islam, o wuuri kadi islam ha o maayi ko julɗo, haray ko carmalan e carmalle yiite. ko noon annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama ɓe maakiri. ko ɗum waɗi karama ko ɓen no yewta ka defte jane fi nuktatu ridda, ko wiyete ko murtugol accita islam, ɓe adda ñawoje muɗum e noneji sertuɗi, kono tawa yottorde ndin fof e muɗum ko hunde wotere. ay faman baddala dinahu faqtuluhu, ka islamu ñawata ɗon, ka islamu fewjata ɗon, ka islamu jogui konngol ɗon, mo wattiti dina mum kan haygi ka ƴetti keferaku, ko yo waɗe istitabu. o waɗete istitaba balɗe 3, o ɗaɓɓirte yo tuubo rutto. si o waɗani ɗum haray ko yo waɗe. sharia on ko yo hendomo, ñawamo yeeso jama on, andina jama on oɗo ɓay o acciti dina kan, o acciti Allah tabaraka wa taala, o acciti annabijo on sallllahu alayhi wa sallam, o acciti qur'an, bi mana o acciti islam. haray oɗo ko wareteɗo fi yo wonan hedditi ɓe yagginon ɗum ɗon ko ɗum woni al hukmu shar'i lil murtad fi l islam. woni noon joni ɓay haray enen aduna mo wonɗen e muɗum on, o woni joni aduna faalinkiniɗo Allah, mo jaɓari Allah. si ŋaɗi fal kullu ila llahi yarji'un, si satti ŋaɗi fo no hotude ka Allah, woywoyta e Allah. si ɓutti deƴƴi, yimɓe ɓen faalaka Allah tabaraka wa taala, no feeñi e añugol yimɓe ɓen ñawoji sharia islamu on. tawata yimɓe ɓen no faala wonde julɓe, jaɓuɓe wongol julɓe ɓen no woni julɓe, kono hiɓe majja taw sharia dina maɓɓe kan, ko ɗum waɗi ɓe wawari yiɗude sharia dina maɓɓe kan. dina islamu kan si tawi Allah tabaraka wa taala arsiki ka goɗɗo, haray o heeɓi ko ɓuri mawnude e nemaji Allah ɗin 3. nden nemaji ɗin fof ko ɓuri mawnude ko nemaji 3. ɗin nemaji ɗon 3 ko ɓuri mawnude ko ni'matul islam. nemaji ɗin 3, nema arano on ko woodinede, l'existence, arugol e woodede. nema ɗimmo on e nemaji Allah ɗin tabaraka wa taala ko al imdad, okkorede e waɗanede, wano okkede jawdi, okke laamu, okke gandal, okke cellal, okke keccu, okke jaahu, okke welugol ɓandu.
ɗiɗo fof ko nemaji e nemaji Allah tabaraka wa taala. Si Allah waɗani ɗi neɗɗo yo andu ala wawɗo mo waɗande ɗum sina Allah tabaraka wa taala, o jonnita Allah yettore nden o waɗa doyi e tagu Allah mum. Toɓɓere tammere nden e nemaji Allah ɗin ko ni'matul irshad, ko wiyete ni'matul iman, okkede gomɗinal waɗe julɗo. oɗo nema karama ko ɓe wiya uzma ni'am, hadi hiya uzma an ni'am. nemaji Allah ɗin ko oɗo ɓuuri mawnude, saabu ko oɗo Allah tabaraka wa taala wi wote yahu lakara sina haray ɗen naɓuri mo. ko okki en kon fof acce aduna ga, kono miɗo okki on goɗɗum ko wiyete islam iman, ɗum kam woto gaccu ɗum addade koyo gaddon. o wi illa man ata allaha bi qalbin salim, ay qalbun islamiyun imaniyun, ɓernde islamu yankore gomɗinal yankore, wota goto taw e Allah lakara o naɓorari islam. ko ɗum so o wi'i wala tamutunna illa wa antum muslimun, ko satti o ko satti wota on maayi sina hara ko on julɓe. ko satti o ko satti wota on maayu sina hara ko on julɓe. al umuru bi khawatimiha, fiyakuji ɗin kaka lannode majji, kono neɗɗo wattiniri noon ko noon o siforte. e nder okkede islamum kadi, nema islamum kadi e mawnude ko wonugol muslim sunni salafi, hada huwa al afdal wa hada huwa al khayr. ko ɗum ɗo kadi woni moƴƴere nden nde neɗɗo o wonata julɗo sunnayankejo. ko wona wiyede salafiya ma salaf, ɓe gandi hay goto yelota ko argol ka leydi ɗo o ronka wonde julɗo, hay simo welnude ka keferaɓe. ko imma wattora weltorgol ko Allah waɗi mo julɗo kon, ma o tawana o julɗo o sakkitora nisugol. rubama yawaddu alladina kafaru law kanu muslimin, hay heferaɓe yeloto yo taw mum ko ɓe julɓe, itti e sikke tawɗo ko julɗo on, o nisay hanno o ɓeyda hoore makko e islamu. ka islamu kadi ɓay Allah jarriborike lancuru e pecce yagal ko wiyete hisbiya kon. Allah tabaraka wa taala jarriborike ɗum attahazzub, wonugol pecce feddeji ɗon kadi julɗo hay goto yelota ko yo wonu sina ko sunnayankejo. kono yarli ko yelagol ngol watta goɗɗo sunnayankejo? la, al insanu yakunu sunniyan bil i'tiqad la bi zi. neɗɗo ko wonita sunnayankejo wona haala kam, wona cuɗari ndin, ko wonitade sunna ko finne nden. ko nde finne nden wonata sunnayankere. wona fi kaari no yiɗa, ma kaari no teddi, ma kaari no mari, ma kaari no jangi, ɗum wawari mo wadde sunnayankejo. ko waɗata mo haaden sunna ko bi aqidati sunna, ko letata ko sunna, finde sunna nde woni ko fiɓi. si ɗum ɗon heɓi ke haray neɗɗo on o woni sunnayankejo. joni noon ko on wona wiyede salafiya. salafiya ko an yakuna al mar'u ala manhaji salafi salih aqidatan wa sulukan, ko nde on tigi wonata e dow laawol moƴƴuɓe aramɓe ɓen, ka comportement, ka feeñale makko, ta ko ɗum no aramɓe ɓe wawno noon ko noon o wayi. ka finde kadi koko ɓe fiɓuno kon ko ɗum o fiɓi, ko laawol maɓɓe o woni yaarude ka diina, fii yottagol ka sunna, fii yo sunna on hewtimmo ka Allah tabaraka wa taala. sabu Allah jaɓa islam bila sunna. islamun bila sunna laysa bi islamin. de Allah tabaraka wa taala wi qul atiu llaha war rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. ɗofte Allah e nelaɗo ko Allah kon ko farillaji ɗin, ko nelaɗo kon ko sunna o. e joni noon kala wiɗo ɗoftiki Allah tawi himo wulundi nelaɗo sa sallam, yalli ɗoftare makko nden ka Allah ko jaɓetede la. ko ɗum waɗi haray ko yettu Allah tabaraka wa taala e dow ko waɗi en julɓe kon. sahaba ɓe kamɓe ɓe yiyayno ngalu ala, la ghina fawgal iman, ko wiyete ngalu ala sengo dow gomɗinal. ko ɗum waɗi ɓe wi'ayno nahnu fi saadatin law alimaha abna'ul muluki la qataluna bisuyuf. enen julɓe ɓen hiɗen e dow malal, hiɗen e bonheur, si tawi yimɓe ɓiɓɓe lamɓe ɓen no anduno no islamu fotayno, hara no ɓe ƴettino aalaji ɗin ɓe haɓidi e men fi jaɓitugol islamu e juuɗe meɗen. ko yen yettu Allah jarnen mo, duwanoɗen ɓurnaɗo tagge fo mon annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen. yiɗen sahabaɓe ɓen fi umqi sudurina, ka nder ɓeɓɓe, wona hubbul lisan fakat, wona hubbul lisan, wona ya yiɗu sahabaɓe ɓen ka ɗengal tun, koye wonu fi umqi sadre, ka nder ɓernde ga.
ka fondo ka sondoru maɗa koyo taw sahabaɓe nelaɗo ɓe ridwanullahi alayhim ɓe fof hiɓe weele sabu honɗum ko kamɓe Allah tabaraka wa taala arsiki darande aranere ndin daranagol islamum fi sa'ati l usra ko ɗum waɗi annabi sa sallam makani wonde law anfaqa ahdukum misla uhudin zahaban ma balaga nisfa ahdihim yani onode mudda ahdihim wala nasifa ɓe maki si goɗɗo e moɗon waɗi sadaka ko fotata e fello uhud wiyen kakuluma ma wiyen dixin fello gondibre ka wangon si muncitama fo waɗama kange a jonnama waɗi sadaka fi sabilillahi sahabajo ƴetti foron tigama foron fonje ma foron maaro o waɗi ha mudore heewi o waɗi sadaka o ɓurete baraji on faami a hewtota ko moye baraji haɗa ko kange ko fotata e fello waɗɗa sadaka kanko ko foron mudore te o waɗi sadaka foron ko ala nafa haray sadaka makko on no ɓurani Allah sadaka ma on an e min ɓe maki wuri a hewtata ko sa feccere mudore sahabajo e joni noon ko onon toon gen yiɗugol ɓe e teddingol ɓe Allah teddini annabi sallallah alih w sallam teddini fi muɗum ko ɗum waɗi ibnu mas'ud maki hubbuhum imanu wa bugduhum nifaqun yiɗugol sahaba ɓen ko gomɗinal konnagol ɓe e añugol ɓe ko naafigaku haɓugol ɓe kan yenna hoyna ɓe jasinaɓe ko keferaku ko ɗum waɗi gando meɗen mawɗo imam al-firyabi alayhi rahmatullah eɗen gandi sen daari mughni ibni qudama al-maqdisi deftere wiyete nden al-mughni en yiyay ceerno o udditata dambugal e deftere nden sina haray mo addi konguɗi imam al-firyabi imam al-firyabi o maaki la usalliyanna ala ahadin sabba sahabiyan min ashabi rasulillah ida mata si goɗɗo e yennowo sahabaɓe nelaɗo maayi gooto e yennowo sahabaɓe nelaɗo ɓen si maayi min firyabi en tant que almamijo mi juulata fure makko o mi tawetake kadi kaw duwante yimɓe kuufa ɓe landimo ko honno o gerdata o wi mi yamiray pay koye ɓuri koye jasude e saare nden koye yoɓe tallu fure on hanka gayka ɓe waɗa kewal ma leggal ɓe umta fure on ɓe ombirano ɓe ombiri o sabu o memi ka memetake o hoyni ka hoynetake ka Allah tabaraka wa taala teddini mawnini mo jasini ɗon haray yo jasine jeyaɓe Allah tabaraka wa taala wi en o nuli e meɗen nelaɗo oɗo nelaɗo ko seede e dow meɗen wano nulirno noon kadi e firawna suratu aljinn ma suratu nuhin o simore ayeje no nder majje en firayɗe bimbe kikiɗe kono ko ɗe sappi kono metti famude inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum min nuli e moɗon nelaɗo seeditiɗo e hoore moɗon ko honɗum woni ɗum bi mana ko kanko woni peesirgal mon ngal ko e makko diina mon peesete ko e makko fi mon fof daarete si wopodiri Allah ƴettata wano men nulirno noon Moussa faade e firawna Allah ko wonno peesude firawna ko e Moussa ko ɗum waɗi ɓay o gomɗininde ndiyan ɗan o wi o gomɗininde ndiyan ɗan nanngunomo Allah wino na joni joni on mi jaɓata al anna ko joni noon wakad kafarta fewno mi falano ya jaɓu nelaɗon a jaɓari joni noon woni ha nga waynodiri e nelaɗon kanko o yiltike o lumbimayo ngon o yehi andiyan ɗan nangima ko enen ɗiɗo tu weddiɗo a jaɓanari mo minuli on hande kadi ta hollan a jaɓi jaka ko haɗi Allah jaɓana firawna ko trop tard si Moussa ɗo ɗon no Allah jaɓayno saabu ko Allah ɗaɓɓirimo wona yo gomɗinmo kanko Allah o yedda Moussa ko yo jaɓu Moussa ɗowtamo ka Allah fa asa firawnu rasula fa akhadnahu akhzan wabila ko ɗum waɗi o waɗi firawna woni fa'il on li annahu minhu tuliba al iman faami koye makko woni ko gomɗinal ngal ɗaɓɓa ɓay o ɗaɓɓari o jaɓari ngal hande kadi Allah tabaraka wa taala jaɓari ngal hakkude maɓɓe kamɓe tun ɗiɗo e misal no waywa ko bonnata nde jongal ɗo wiyata yurminanan kum ɓikkungal ɗo wikkoɗa kum dampa kum waɗa kum ko faalaɗa aroya tawa jongalle ɗen ka o ani wiya temi moƴƴo e mum yan sa moƴƴino e ɓiɗɗamo no ɓuuri ko moƴƴiyaya ko wiyete trop tard iman trop tard yallah dannen ɗum
nelaɗo meɗen muhammadi sallallah alih w sallam yo jiyaɓe allah ɗo gandi no adatul minbar needi minbar ni fof ko yamirgol yimɓe ɓen kulol allah ɗum tindina on nde wonɗo wiide ittaqullah on huwa atka min almustamiin tindina kono ɗum en finu tawde ɗum amma baade fattaqullaha ɗum koye gila fenno annabi dawuda awwalu man umira bi amma bad huwa dawuda alayhi salatu wassalam kanko adi gollitirde kalima amma badu ko ɗum allah wi wa ataynahu faslal khitab o wi amma badu fattaqullaha ko ɗum o wi no jinna yimɓe fof annabaɓen fof aɗi rewi ɗon kala ƴawoɓe e dow gangunal e mimbaru ɗum ɗo woni sunna maɓɓe yetagol yimɓe ɓen huule allah andintina ɓe kulol allah ara mi andintini hoore am mi andintini on kulol allah o wi jogite ko diina mon kan janni on kon acce enen julɓe ɓen haray fijirari islam men on hollen yimɓe ɓen islam on nasama kala tamassaku bi taalimi dinikum o wi yen andu annabi men muhammad sa sallam o profitayno ka occasion ji fi wajagol sahaba ɓen o mooɓa ɓe nokku ngotum o waajoɓe ko ɗum si goɗɗo wi iɗa wiide min gaccu bidi onon kadɗo wadde bayana e famari annabi sa sallam kana yejmau nnas alal waas nelaɗo mooɓayno sahaba en e dow waaju o waajoɓe ko ɗum wonde wiide bayana hannde oustage kaari docteur kaari ceerno kaari no mari bayana nokkel kaari ko noon sahaba ɓe gollirayno nelaɗo no mari makko nokkel kaari tummodiren ɓe yewtay idan o wi wonde abou hurayra filli seede mum o wi ñandego meɗen jooɗude nelaɗo allah sallah sallam nelaɗo dari ɓe maaki ene onon ɗo fo miɗo mari konnguɗi joyi ɗi mi faala o ŋaccirde ko mbo jaɓantalan ɗi fa yamalu bihinna aw yuallimuhunna man yamalu bihinna tawa noon on tigi gollitirayɗi o ma si o gollitirta o ala taqa gollitirgol yo jannanan ka mofte ha heɓo gollitiroɓe abou hurayra no mari kawake ka siya imo reɗɗuno fi gandal kanko ko o yaari ko ɗaɓɓi e nelaɗo ɓuri janngugol e maɓɓe wani ko ɗum waɗi ɓe filli wonde nelaɗo ɗanoto no wara o jicco takko maɓɓe si toni maɓɓe ɗi riɓi si ɓe fini o landotoɓe ko honɗum riɓinno toni ɗi ha ɓe makanimo wonde kala huyre nde ƴiƴam woni e mum piɗɗoto kanko tuy mo filli guluje jowi e 350 hadis 5374 hadis o filli gay annabijo sallallah sallam aksaru sahabati riwayatan radiallahu anhu o maaki nelaɗo maaki ko homba mo jaɓantala konnguɗi jowi o wi mi hawti ki samminni min hakkude ɓen sahabaɓe fof tornoɓe ɗo o wi nelaɗo nanguila sooke o ngon junngo ngon nin ɓe lintaninan piiji jowi 1 2 3 4 jowi haaɗi timmi ɓe maaki ara num ɗum abou hurayra huulu allah rentoɗa e harmuɗi ɗin ɗiɗa ɓum ɗum ɓe maaki weltor sendore allah nin ɓe maaki tammum ɗum moƴƴo e kawtal ngal naya ɓum ɗum yiɗan yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma kon jowa ɓum ɗum ɓe maakota ɗuɗɗi jaleɗe joni noon ɗiɗo jowi kum mbeno mari résultat o hadise ɗo waɗi almanjo molanaɗo philosophe jo o silmi o naati islam ɓenamo chaine vox almanjo tawi mo janna Moscou o hawri o hadise e journal no filla o wi o yewtuɗo ɗum ɗo arari wawɗo moƴƴinde ɓernde goɗɗo ha yewti o ɗo par ce que o yetotoma waɗu hunde kaari o yetotoma sa waɗi résultat ko hunde kaari enen koye gollu ha gasa habboɗen ko aroy o oɗo noon si o wi waɗu o tinninte kadi ko heɓata kon o wi ittaqil maharima hulu allah rentoɗa e harmuɗi si a waɗi ɗum ko ɗum wonta takun a abada nnas a wonay ɓurɗo wawde rewde allah yimɓe ɓen o wi ɗiɗi nelaɗo maki yondinor sendore allah nden ko allah yeɗuma kon si a waɗi ɗum a wonay patron tagefo mon a wonay agna nnas ɓurɗo alɗude e yimɓe ɓen o wi nelaɗo maki tammum ɗum moƴƴo e kawtal ma ngal si a moƴƴike kawtal ngal ko honɗum heɓata a wonay gomɗinɗo ɗaɓɓaɗo o wi nelaɗo maki yiɗa yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma kon si a waɗi ɗum a woni julɗo yiɗaɗo o maki jowa ɓum ɗum nelaɗo maki taw ɗuɗɗin jaleɗe fi hen ɗum jaleɗe ɗen wara e ɓerɗe ɗen o wi ko docteur jo hombo ɓuuri o ñawdowo hombo éducateur jo hombo comparateur o sabu ɗum ɗon kanko almanjon o silmi koye nder e rédaction makko mo waɗi mi suuti o khutba meɗen ɗo sakkitore o wi ibadallah hakada kana nabi sa sallam yurabbi sahabata al kiram ko nin nelaɗo nde irayno sahaba ɓen o wi o hadise ɗo hino mofti no jumli wasiyeji jowi yandanda hoore ma no wondi e nafa ko heddotoɗi kadi aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum astaghfirullah rahim
bismillahi rahmani rahim. E humpiti wonde musidɓe meɗen ara ko homme de tenue ma fonctionnaire ma cadre ɓe juuloɓe ka juulide meɗen ɗo fi tun kamɓe kadi yo konngol ngol yetto e maɓɓe on yaafoto moi je suis anglophone en maîtrise kono mi débrouille seeɗa bela joɓe wawa humpitade ko ari kon e nder khutba o. Louange à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le maître de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a fait des musulmans. Il mérite beaucoup de remerciements pour ce qu'il nous a fait. Car c'est grâce à l'islam que nous sommes sauvés. Nous sommes déjà sauvés par la foi islamique. D'être musulman veut dire beaucoup de choses. Veut dire être une bonne personne, compréhensive, dynamique, pacifique, fraternel et aussi un homme sauvé. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, et que la paix et salut d'Allah tabaraka wa ta'ala soit sur son dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nul ne sera envers Allah tabaraka wa ta'ala sauf en passant par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que tous les livres ont recommandé. Allah nous dit dans le Saint-Coran que j'ai envoyé envers vous un messager qui est témoin sur vous devant le Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, comme j'avais fait envers Pharaon. J'avais envoyé Moïse envers Pharaon et Pharaon a rejeté la vérité. Et je l'avais puni par un châtiment très dur. Allah nous dit ça dans le Coran juste pour nous édifier, juste pour nous mettre dans la bonne voie. La différence entre les hommes et les animaux, c'est l'ordre, fais et laisse. Donc il a fait venir ses messagers, ses envoyés, juste pour nous guider dans la chemin droite. Il dit aux serviteurs d'Allah, cramponnez-vous aux enseignements de votre religion. Nous avons un problème de nos jours. Les musulmans sont ignorants. C'est pour cela qu'il est très facile de déraciner un musulman de nos jours. C'est l'ignorance qui nous fait ça. Il dit, apprenez-vous et cramponnez-vous aux enseignements de votre religion, car le prophète, alayhi salatu wassalam, il profitait des occasions pour enseigner ses disciples, ses compagnons, et aussi pour les donner des conseils divins et testaments. Dans un hadith, Abu Huraira nous dit qu'un jour nous étions avec le prophète, assis avec le prophète, et il nous a demandé, j'ai 5 conseils, qui peut le prendre de ma part et enseigner aux autres pour que ma communauté puisse pratiquer ces 5 commandements. Abu Huraira dit, je me suis levé en disant, moi au prophète. Et le prophète a pris à ma main et il m'a indexé à ces 5 points. Il dit, Abu Huraira, ittaqil maharim, takun a'bad an-nas. Éloigne-toi de ce que Allah a interdit et tu seras le plus bon serviteur de l'humanité. Il dit aussi, le prophète a dit, warda bima qasama Allahu takun aghna an-nas. Sois satisfait de ce que Allah t'a donné et tu seras l'homme le plus riche. Le prophète a aussi dit, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Soyez bon envers tes voisins. Par ça, tu seras un croyant. Et le prophète a rajouté en disant, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Pour être un bon musulman, il faut que tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Il dit, le prophète a dit, wala tuksir dahik. Vous avez trop rire n'est pas bon pour le cœur d'un croyant. Il dit, évitez de trop rire, fa inna kasrata dahik tumitul qalb. Trop rire détruit la foi du cœur. Cet hadith nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un éducateur. Était un éducateur et puis un formateur spirituel aussi qui guidait l'humanité envers la droiture. Donc il reste à nous maintenant en tant que musulmans de contacter les gens, parler, prédiquer l'islam envers les communautés. Sinon les gens vont s'égarer. Regardez le cas de Hawa, né musulman, d'une famille musulmane.
mais pourquoi les chrétiens ont pu avoir le pouvoir à la déraciner? C'est l'ignorance. Wallahi ko ɓe wawiri mo wo ko majjere makko nden. Somo anduno dina kam ɓe wawatamo ɓengu an ngo tawi mo wadde terminal, mo wadde 12e cousa, mo janngude école. Ñande goo maître jo makko ngadi jonni mo brochure no windi ɗo wonde al yahuda ɓen no okka gandal seede mum defte ɗen fof no irriti ko kamɓe ɓuri andude, hay annabajo islamum koye juuɗe maɓɓe jangi. O ndaari on passage ɗon o ƴetti crayon o hoowi, o wi maître o brochure ɗo parti gono ɗo min mi jaɓa ɗum, kono noon miɗo yiltade taw mi holloya moodi an, après mi ara mi jaabo. O ari woni lamini ko fenade, nelaɗo meeɗa jangude juuɗe al yahudajo. Ko janni nelaɗo ko goto pet ko Jibril alayhi salatu wassalam, ko ɗum ɓurana wi allamahu shadidul quwa. Son maître c'est l'ange Gabriel. Ko nelaɗo ko Jibrilu janni nelaɗo, allamahu shadidul quwa. O aroye ɓe memodiri, ɓe nangodiri no ha prof jon wi wono faala yide modi makko, par ce que to marila yimɓe contradise. Goɗɗo go yetimo ka école ɗon o wi ko oya wolowo ɗo wiya chrétien ɓe ɓen ko majjuɓe ɓe ala dina, wolira bible ko woni modi makko, ene a d' accord, le débat est clos, acciren noon joni continue cours meɗen o. O wi no maître en seedata ɗo on jaɓanari ɓe minen julɓe ɓen, ko janni nelaɗo ko goto ko Jibrilu, ko janni Jibrilu ko Allah. isan oɗo koye faculté Allah tabaraka wa taala o yalti, Allah caari goɗɗo jannamo sako faljinamo. Classe on ɗon o heɓuno ɗon jangganaku ko ɓuri nogayo diwɓe, winoɓe la sére acceme yahaka mum min fiino minen ɗo ari meɗen gomɗini ko windi kon ka brochure ɗo, heɓe jokki e jokkande tiiɗude ko yimɓe ɓe welsidi fi muɗum, ko yimɓe ɓe welsidi fi muɗum kon. Andon kamɓe si ɓe heeɓi aaden gooto yaltude ɗe ɓengure nde anduɗen, ɗum no ɓurani ɓe wulure woɓɓe goo yaltuɓe ɓengureji goo. So yi ɓe wi ɗo kamɓe tigi ɓe mbari kanisaji waɗeteɗe nder Fuuta, kono ko timbi Madina ɓe fuɗɗorta, fiye ɗum timbi Madina, déjà ɓe heeɓi wondu timbi Madina. Daru taw hay pular ngal hiɓe andi ko firi timbi Madina. Ceerno Souleymana mo Coro ɓay o waɗi dawla islamiya on Fuuta Jallo timbi, ko wi nde saare ɗo ko timbi Madina ɗo, timbi ɗo Madina, so jaɓari dina wonta ɗo, timbi Madina. Joni ɓe andi timbi ko Madina, ɓe ƴogoto timbi Madina ha ɓe waɗa timbi Nadina. ɓay timbi Madina joni ɓe itte na timbi awa Nadina, ko ɗum ɓe ƴoɓori ɗon. Kamɓe ɓe ɗaɓɓite ɗin piiji, ene ɗe jooɗo ɗe yeddodira ɗo fi masalaji calɗiyankoji ɗe gatidira ɗo, femmidira ɗo ba e fi honɗum yaltidira ka sunna, kaari ala toon, kaari yalti eɓe nanguden ka bindede. Koko nde natude muɗum ɗo fula ɓe ko madahila, ɓe ko salafiya, ɓe ko ñolɓe karamokoɓe karno jangi kelɗa, ma kaari en ɓe jokketake ma ɗumanta ko na ɗum fewnduɗuɗe. On faami mo nawnare wara e nde nangi yon terto e wigol miɗo feggi hondu an no huuɓi, ka nangaɗen ɗon, ka jogaɗen ɗon ni ɓay min mi doga e ɓaawo ɗin piiji, mi doga e ɓaawo maɓɓe, mi dandi ɓe mar ɗo groupe ɓe wiyeteɓe people dinjin fewndo ɗo ɓe ɓuri temeɗɗe jowo fulɓe, temeɗɗe jowo 500 people dinjin fewndo ɗo nini ɓe ɓuri ɗum hakkude ɗo e Sénégal e Mali ɗo tun hiɓe mari groupe ka WhatsApp, ko ɓe ɗo andi WhatsApp on ko ƴettata ko 256 personnes, on groupe ɗon no heewi ɓe udditi deuxiéme groupe hiɓe muɗum ɓe ko ni wona sortire ɗo goto ɗo enen e yawa woɓɓe ɓe sukaɓe ko gaynuɓe janngude école, ko sutiɓe wonegol ɗo ministre, sutiɓe wonegol ɗo directeur ɓe, ko ɗum waɗi mi haalanayi karamakoɓe ɓen ka dawa sukaɓe men wonɓe janngude ɓen, si karamakoɓe ɓen fijiri ha raɗike ɓen fankini ɓen pottini ɓen takko maɓɓe, ɓe heɓata ko walla ɓe koɓe haala gollude ko ɓe sukaɓe koɓe fiddi wo koɓe fiddi, koɓe ñaaɗi wo koɓe ñaaɗi, karamakoɓe yo wakkilo mara ɓe takko maɓɓe, ko ɓe woni aala islamu. Si tawi noon en haldani e raɗoɓe, si en pottiniɓe, en fankiniɓe, en ñakkiniɓe, e wiɓe no wasineji, ɓe no yawi karamakoɓe, ɓe no yawi en, ota goto janngo e juuɗe maɓɓe, ota goto heɗoɓe koye juuɗe hommo noon janggete. Ko homɓe mari courage joɗagol ko quartier ji ɗo waɗa duuɗe ka fayɓe jangga e ka rewɓe jangga, wona ɓe sukaɓe. Ko homɓe moɓata joni gila Oustaz Alseni Ba wi Dakar ɗo, ko homɓe no moɓude en ɓen, wona sukaɓe ɓen. Awa hey wota en hay ko aala men o, ko sukaɓe ɓe woni aala dawa o, ɓe koye ɓe ɓannite ɓe jogite, ɓeya noon ko ɓe woni wañude.
so ndaari wano o suka oustaz Kalou ka wonɗo ko wonɗo wadde médecine branche mo woni janngude on nini docteur ɓe lagine mi sikki ko ɗiɗo marɓe jannguɓe spécialiste ɓe on branche on no janngude ɗum ko daayi wona o jibinande pullo kono nane pulal ngal o woltangol o yettettanatako on ko marɗen ko jaɓɓagol mo joguitomo dankomo par ce que janngo feere wo ala hemo jeeya e fewjoɓe lagine ɓe ɓay ko ɗo jeeya si tawi enen e heeɓi wan on ɗon en dankaki ɓeya si heeɓi sifa on ɗon goto o yonayi so yiiɓe desidi ala ka konka ka lagine yama ko heddi ɗo ko dumbiya woni yidaka fi ummu hawa butordi nga ngati ɗon ndi windi yaccitata saabu ndi andi ko lasɗiti yewndi ƴakki ndi andi ko ndi jogui ko to yawi to fi on jiwode ko dangereux monnaɗo c'est perdi laamu lagine en cuuɗi men liɓama lagine magasin ji men fermama lagine ɗum fof ko bone kono ko heɓuɗen kon e o jiwo ko bone ɓuuri ɗiɗa fof woni jama o ganda metti noon faminde kadi ko ɗum waɗi coûte à coûte si kammu ngun tawta e leydi ndi wona masibo wona sonko koyo jiwon hetto par ce que ko jokkitimo kon ko woni ɓaawo makko kono tiiɗi ceerno ani ko waɗi kamɓe tigi joni ɓe suusi yaltugol ɓeyna men jombay rewɓe mon ɓe forcé par ce que joni ɓe andi luwa on si ɓe multi kum ha ɓe ñammini kum ma ɓe bilɗike kum wi ko on mi faala sharia lagino waɗanayi ɓe caché wonde ko ɓengu makko joni noon hannde kadi ɓe huulay ɗaɓɓugo debbo pullo eɗe mapo ɗumno e yaltuɓe ɓurni sexy yalti ɓen wonɓe kabari ɓe yo ar joni ɓe naatde kadi cuuɗi kadi université ji ɓe jilo rewɓe fulɓe ɓen donc ɗum woni liɓugol islam o e ley ndin ene ɗen jooɗi gade nangodira fi masala hoy pour yanko hoy kamɓe ɓe nangude en ka lasɗi diina yallah won ballo meɗen daroto ɗo inchallah en torki allah tabaraka wa taala yallah ɓeydu barke e nokkure nden o ɓeyda barke e ɗaɓɓere nden e nokkure nden juulirde makiti fayda duwa torte ɗon ko allah yo marsu e noon no marsude kadi en torki allah yallah ɓeydu allah saadi ɗo woyo yeeyo ha lannara na ñamande na nguya ɓay ñamade ko nakki ɗo andi kala yeeɗo ɗo ha wi mi ñawli fof ko ɗum woni ara o fokkitika fof donc allah taw ñawle ɗi hettotako allah firto sike o yañña o sellinana en finde men nden o moƴƴinana en battane ɗen wakkilo ɗen ha ɓerɗe men ɗen wona nokku gotum hay si ɓalli ɗi ɓannodirari wallahi en nafidiray si muuɓike ɗo waɗi hingiri giguil ɗo ha janggo autoji soni ɗo hay hélicoptère ji ari ka weeyo wengike si tawi ɓerɗe ɗe feŋaki ko meere kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi idnillah seeɗa ɗi no ñaama ko ɓuri ɗuɗude ɓeɗo hande ɓe ɗuuɗa e leydi ndi koɓe 15 e nder population nder temedere lagine kono ene maɓɓe ɓay hukkodiri ɗo na ko ɓe wi ko lutti en wi en ƴette joɓen o ɓeni min jontata on en tappi en kaasi ala ka e memari ka holli ɓe ɓuuri en dowle leydi ko ɗum tindini sina ɗum harayno hay président yo allah dad wono ɓe sénégal o ɓeyna yo allah daddu men e julɓe men aalondirde yiye o yi gana guey joueur jonɗo ko wolani français ɓen kon ka hay lanɗo rali ɓawa konngol ngol par ce que wiye dow wuuli RFI konngol ngol tawi sirimɓe ɓe wuuli dow ga ɓeyni gana guey nous sommes fiers de toi ka sirimɓe ɓe wi ɗum lanɗo wi armi jaɓɓoma puisque yo allah dandu lanɗon tawtude France sirimɓe ɓen tawta gara guey ko gana guey laamoto sénégal ɗum kamɓe ko ɗum ɓe andi si ceernoɓe yaari ñaamo hande kadi lamɗon ko ɗon jokkata enen ɗo ko karama ko ɓen jokkude laamu ko ɗo waɗi ɓe waɗi en kuyero e ñaamir koy donc si ɗum noon sansaki ko nin jasirten haaju allah ala e ɗuɗugol ko ɗuuɗi haaju allah ala e ɗum koko yeɗɗi kon allah ɗaɓɓi koko yeɗɗi kon ko ɗum yeƴƴata ndaare kenu ngara e ɗo wifa ɗo ko wayla ko wallina leɗɗe ɗen fof kaburure par ce que ko henndu ndu mari tole donc wakkilo ɗen hiɗen ɗuuɗi haala hiɗen yiɗi moɓagol ene hiɗe yiɗi mouvement hiɗen yiɗi mouvement si ko campagne politique koye woni en ɗuuɗi e yaltiɗen ɓuuri fof hombo wawi wiide en heɓata ko faalaɗen ɗo siko diina kadi koye aduna ko wiye ye daari yimɓe ko ɗon wona ɗen janggede on yimɓe ɗon ɓe fuɗɗoro mbawa ɓe sortira gotuŋe ɗiɗum gotuŋe ɗiɗo gotuŋe ɗiɗo yimɓe sunna ɓe lagine ɓayɓe jaɓari nanodide koye meɗen chia woni taƴude kuccoy ɓeydi tora koye men suufi woni taƴude ɓeydi tora ɓay julɓe ɓe jaɓari nanodirde chrétien ɓen koye men woni taƴude aliyahuda ɓen koye men woni taƴude sinno eɗen jogodirno wallahi goto e men lawtano koye donc haɗa yo allah waɗe yimɓe fottuɓe nanodirɓe e hoore goonga o waɗa e wurnitoɓe tawhid o waɗa e wurnitoɓe sunna e leydi men nin o danda e liɓoɓe diina danda e wongol liɓoɓe diina rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين